none n'umunsi umwe w'ukwezi kwa karindwi cyangwa itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2021 aho bivuga ko muri Minembwe hagati muri centre ya Minembwe amaze kuboneka imirambo ine y'abaturage b'Abanyamurenge bishwe mu ijoro rya keje ku minsi 30 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021. Biravugwa ko imibare y'abapfuye ishobora kugenda yiyongera, aho batandukanye bagenda bavuga ko imibare ishobora kugera mu 8 y'abantu baraye barashwe n'igisirikare ca Fardc kiri muri centre Minembwe gikomeje gukora ubwicanyi cyangwa gukorera abaturage b'inzirakarengane z'Abanyamurenge ubwicanyi cyane cyane abaherereye muri Minembwe mo hagati bibasiwe n'ico gisirikare. Adauzi kuri mikro za Imurenge Amateka TV mu barashwe mu ijoro ryakeye rero harimo imirambo imaze kuboneka, harimo abagore batatu n'umugabo umwe. Umugabo we yarashwe hakiri ku mugoroba cyane, aho imirambo yindi y'abo badamu bavuga ko yarashwe mu ijoro bisa naho ijoro rimaze kuba. Amakuru arambuye turazogenda tuyagarukaho nakatubonereho guha Abanyamurenge bari mu bihugu bitandukanye pole no kwihangana, ndetse anabumva ururimi tuvuga by'umwihariko harimo abarundi, abanyarwanda barahatandukanye ku migabane itandukanye ndetse no mu bihugu bigize umugabane wa Afrika. Iyicwa ry'Abanyamurenge b'abasivile cyangwa abaturage rikaba ribaye mu gihe Kongo, abanyekongo mu ntara zitandukanye mu migi itandukanye ku migabane itandukanye bizihizaga independence cyangwa kwibohora ubwigenge, ariko Abanyamurenge bakaba gifite imirambo mu nzu yishwe n'igisirikare cya leta ya Kongo, bicwa bazira ko ari abanyamahanga mu gihugu cya Kongo cyangwa mu ntambara yo kubangaza bakura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarahatandukanye bakomeze kugira kwihangana, babuze inshuti n'abavandimwe, by'umwihariko abaturage bari muri gakondo y'Imurenge. Uwiteka abashe kunamura inkota iri hejuru y'ubuzima bw'abaturage barengana bicwa bazira uko baremwe, bicwa bazira ko ari ubwoko runaka cyangwa bazira ko ari Abanyamurenge. Imurenge Amateka TV Daudi.